Ko rātou nā kai hanga I te ture, nā kai whakatau I ngā kaupapa te kāwanatanga. Hioi e ai ki tētahi rangahau, kāore tonu tātou I te whakaai he tika he pono rā nei rātou. Kei a Irina Smith, ngā whakamārama. I roto I tēnei tau o te kōwhiringa pōti, ka hore pea I te tohu pai ki te kitea, ko ngā mema pāremata te hunga ka hore e whai whakapono ana mai te marea. I think at this time our people really need good, strong leaders. They need people that they can really turn to. In some ways, yeah, I'm in the equal situation, yeah. E pioi ana I te whiore I te tūnga ko tahi rau kohone harawira. He whakatauranga kaore ana kai tautoko e whakapono. I definitely think Kone has a lot of good things to say. You know, may not be that people understand him, may not be that people have heard him properly. Hanga pono ki te tahi pito wāhino ake nei pā. Engari kautino rawadi ake pēra rawa. He should be up there, not down at the bottom of the list. Kei runga paku ake I a hone harawira ko ngā kaiarahi I te pāti Māori a Tariana Tūria, iwa te kaumā whetū me Peter Sharples, iwa te kaumā rima. Engari tērā pea ka hore he kiko ki te noho mā harahara, I te mea ko te tangata e arahi ana I te motu ko te Premier a John Key, he te kau tohu noa te wehenga I wānga iaia me hone harawira. Mo te ono tau ka hore he tangata I pātata atu kia Willie Apiata, engari tēnei tau kua taka mai aia mai te nama tuatahi ki te tūnga te kaumā whā. Tērā atu tētahi o ngā tāngata mau I ngā kara o te ope taua a Jerry Matepārai, kei te kawe I te kanohi Māori. Engari anō mō hone harawira. O roto au te aroa ko te 5 miriona, ko hau kei roto I te kotahi rau. Mihi atu ki te Reader's Digest. Ka waiho pea mā te hunga kai pōti, te kōrero, whakamutunga, Irina Smith, Te Karere.